Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kashnong pendeng umyong mairang kum sebentar ban kintir ke sport hapok ke distrik kelatiet ke jaka ke basyongdor kum masyiklur sanbusan lang bentai ke sport komplek haga dengan jaka kum kemadan lekai football bar kiwe-kiwe. Habis keren bak kebati CTV usorda jong kashnong pendeng umyong ubak borna simyong baru general secretary ubak lambok nongrang kila ong bakashnong kala penut hi naga pisah shnong bethiet bepentrai ya kani madan bakim shim pat layo jingarap naga sorkar Henry hapedeng jong ke jingwa jingarap ke khun ubak singkar kharmaulong ke kong madona bilang sti kalami syakmat ben no senyang hadu arlak tingka ya kashnong ban pentrai ya kani madan ke bedang ya syashat menta. Habakali Jepang jing penpena ben siang plang ya kamadan na pendeng umyong hagapor belong sports minister bak bente dorling do kino yalam shnong kilong hadu benta kani kadang sakut klempat le AA Henry Kikerman bakani rukan urlong no haga jing shimkiau MLE ringkat ke jing trelang bar kashnong Shushu kilong bakashnong pendeng umyong kadai hokru ban yo e kamadan yelek kai ke babiang Namar kashnong klatre shitom ban kintir ya ke sports hapok ke district bar kadai ru ka sponsoring body jaga pendeng umyong district sports association Ya dan hari ni ka madan jongga senang pendeng yom kebangi dang sia daptiet yang diga jaka ai disna ma arah mulai kemba sekelur san lak ai diga jaka tiga thong jungi kum kisnong galong ba in snabiang sakwi ga madan nomor gidan tangwi madak balagem kita madan pemulum tinggi kat kum gejaya jokopor ila adat kita kam untuk kata ban dan biang sakwi kemadam di dakwi jimut nak liang juk snong hibrowei ngeli ya menjur lang ini railang ini lum ni ka sa tengkang dai lum nyang penai ni pai nung snong bang la ban thi de jaka siklor san lak hadin ming la de thi de jaka ye don hi ka thong la kum num ban pantrai ya ni ka madan te hamni snam arfu sao snam arfu sao nila budget ban pelut si pulak nak wada banti ya kini wadan menila lek entah nam arbusau kita nam arbusan do la budget biang sa si pulak bantrai ya kini ka madan tinda bangila pej menta si pulak abi trai kini mesin kan bampor tang si benai lalut ketaki ka si pulak di mana dia melakut ketang habar sakeno tenangi sudah kejinya keran begini ki mesin begini trai jadi tampar trai jadi sebi waldaki ya menjer ngin ya pak trecha no sakma si benai sakma si pulak ai nang baga jingtai kan yai kam chakmat ba ka por kadang kadang por pan tre kita kini por tlang nomor lese kini benai bersawan la de por slap kan bo jingi apa ni tre dan lagi menjur gini ini perkat balam mo de sekretari jok snong por presiden jok dia sri jungi bang ya keran gini mesin ban ya trecha sampai benai lagi menjur kita ada jikmu nang di jing wa juri nak leng jok snong tik ba umne ka thong hi kalong ba ngin snai kini madan kalong ba ni perkat nang ta kalawai jong ki kun ki ti jungi ladang im thiat akni ka generation ki jungi bomta ese sa chifo snong ka snong kini ka snong jungi kala kelasor ban yo jokar kala sitom nalo ba sitom rai sak bisaru matrai nginem siam jungi ka balahi makalong mata nak leng jok bor snong sang batrai ya kini kamadan pai lesing la persang hi banwat jirap nang ni nang tai nek bosokar ne hadu mutai klepat yo mo tenak leng jong ka sport ru kila persang wan pe hi kan sin ni kini banya thau banya wa banya thalat thamti nam ta ban jirap ban sinai ni badan ta hadu muta kar ka klepat oklong ting kerban lese aku beksi nak leng jong bosokar sa no jirap lem chang ni ka sno ka chui ha tu por bolong minister ba bantai dor la bana tu mo ba kimsa siang itu medan klang ya kemudian jaga senang dan yang jungi lapan pernah kuntu tengah ya dia ketu ke lempoi sini sini abangnya liwat di ikut keselang tipo director di don baik ke list jaga senang jungi tengah kampan ke klub ki itu mata di persang banyak keran nak yang jungi ubsar untuk yang ki happy banyak budin tinggal persang ban budin nak yang jungi tengah ya itu mata empat CIA tenengi kerman nang la ekran lang ba i amaliro ban budin lang tingi kerman nak jing yarap lang ju amalil ese
Kanam day saput setengah kalis day kadai perikam gitu ka jiput banana kalian juga so ka hak por balong minister ba bantai dor tengah sagwe kumbalong ba alam sang banwat jirap ni stai babun di kadai jirap na kalian juga dong sok snow ko jungi nek ek ba sultanat kalau ba manne ka singi ikon jong ba lead singkar karbulong de weni kerang ba mo baju it ba ek snong no senyang berbor ek snong ba hakik por bunyi tiada kejakan na iru ila ai chani ngi kisnong pin seo tu sipo kat asnam seo suski pendat ya ka jinsi kejaga de mene lawan ikon jong ma singkar karbulong ikong madona langsti bewan pe ek ni jinkrei ila kali nga ong katno fi budget mentau senam tingi ong ngi don bisa tang sipo lak te ong haga kertang jadi papa haga kertang cuma masing yang ngan sa Indonesia nak liang jadi arlak nak mentau senam tinggi so bakalong ka jingker ku nak tak senong bat kalong ka nom ka jing songo nak liang jungi ya ikong madona bade ikun mamasing bat no itu bisa jen arlak nak beta betrei ya kini kamadan arlak la de jingker ku sibone nak beta jungi ku pai ba ti sai sim ni so banong bani a jing play ya ka loying loksam jeng mamasing bala nak senyang berbor dai tak mentah ne baru ci lenter ke jingem bala nak senyang berbor nak tak phak miat hak senong pendem yang tu to nak liang jungi ke senong pembelak keret ke sodar lamai thang hak bede bat ke jing tu jo ke senong na ke beta bantai dari banti ya ke badan buat mai ya ke kun ke senong kala tiet ya ke jaga kum si benta bat ke tiu ya ke samla ke jungi hak bede bat ke jing lekai sport seperti repair di kumpulong na sodar di dot takwe ke badan dom bolum di ke senong ke jongi ke de ke la he pa ag cukup pot nak liang ka senong penamyong ke de ke sponsoring body ya ka penamyong district sport association ya ka pengela simti dadu ke senam arjar khatnyo ya ka organize ke division repair ag jingela ka football ba dadu ke simti nak liang jongi ke PDSA apabila yo ke affiliation nak begala football association nakaliang jongi ila persyang kat pala daga jing yarap lang kaliang coka sinong berkersian naga betagi bebun ki jinglut walang yo tang kendiat kensoi na kaliang juga mafe lani taki wei kwi kilat jing yarap kena sport department andai kata kamla ban pendit benbiang naga benta ban organize nadu ki youth nadu ki women's nadu ka second division, first division, atau super division. Dekat jinglut agak sistem kalau dekat hop-hop dekat jinglok jongi pada kalau dekat pendiat dan dengan skop tenat skop kemen, amar ba kipai ba nok senong jong senong penemiong ke jongi, ki ai ke jingkersian, ba ke senong rukum ke sponsoring body, ke kersian di PDSA ke jinglut ki babun, nak dapat ketim ke samla po district ke jongi kamtam ke jingle ka football. Dedai nak dekat daw, ba nak juga senong kalau idon kam pantiet yang kena cakap pantiet yang kena bat mentaru ni penti yang kena badan bagi jinglut kijing sap kembalong soda kalong baik tak ketingka jong kesenong dia hadu mentang 4 ton kilo-kilo kijing aga jing sisa ngilong disep ha nak yang jongi ke penemyong bangin yo ke badan ke babiang namar ba gila persyang yang hatam nak dapat ketiu ikam football apa ke district di Parokwe dek kalong hadu menta ngim 4 ton kadak kabingila banyo ay kadung-kadung jingrap na kabenta bakten ha de ke badan football ba hamtam le ke di badan kemai wa di badan ke barim du ka sa bai kumtu ni develop hang tu ke babun ke de ke pisa ju snong ani gidina banyo ay ke jingrap na ke sport department ba kiwai de ke bangin gidon kalong ba nakaliang ke sokar ke haban page ban kemi kinu ke balong deserve mangidon ke headquarter juga district ni de banyo swamangi na ta ke jingbet jingbiang jong ki samlai le kai dinam tak kui rung ngomong dei hiban yo dan dei naga benta kajing bitjing biang jong samlai le kai kajung ni ide banton di kemadan ki bapaka aga jing syai ke di kemadan kadi ke jaka kala dei ke wei di jaka ke ba kajing tu jungi ke snong kalong pekan di sports complex kam dei tak kemadan football kanton 200 meter tracks nangta ke cukup foru kanton ki wei ki outdoor la ni indoor ka bingala aban yo mo nam tagi indoor game ila aban sna kadi ke jaka na ka ki outdoor katu kadi ki volleyball ki basketball bagi wei ki jingi le ka ki ka bingila mat pelong ki kadi ke jaka sports complex apa district ke jongi Kapor kaladei bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council
Ayu kin le lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ya ke vote jupi ha ka arpwoi tarik urempang arjar arpsan baik ya ke program markman pat ki kertong